ngaturan yagya ring Ida Betara menawi yang Brahmana Sidakari.
Aduh, kakian ini. Pengen bunga kakian. Berat naban-naban kakian mriki nangkil. Aduh, ning John negara niki. Nawok tijang ratu karo tawi sarang sami sane wasta ngangen wasta soroh bang soroh para yen kemana tijang dados tijang uning sapa sira jerone utusan saking Nabi lurus matur lurus Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dalam sidagarya Indian saking penepi siring kelan desa jadi maturaken sarwa prabu Nawok tijang bocah sekali dia awas kalungku kami tijang entan tios tijang utusan saking penepi siring kelan desa Nawok tijang mriki entan tios miragi wonten yatnya aku mriki ring banyak nabi sane kebakto Indian niki utusan Betara Prabu jadi ngaturaken sarwa prabu pale bungkah pale rangkong pale rambat lan sukukan tijang rawuh tijang mriki tijang matur-aturan sarwa prani sarwa palo ijo palo buka palo gantung kelawane sukupan piraku yang kemenjatun sare yang nyukuh karya doketan sampun sekali asal pramu suksemu atur tijang manah tijang lempara anggota yang sampun sekali asal punika lurus ngeranjing lurus
margi lurus. Dewa Sang Brahmana Sidokaryo, Sang Menkaryo, ulun niki sadaya carika nira Sang Hyang Mahadewa saking Paschima Desa. Pun kami sarwa jenengan dalem saking Paschima enten Rene gado sunen nabi ketujuan paduka ayatul lawu wonten dina ketujuh wonten dina Nira Batara Musti ulun niki anganduraken saraning upakara ring barayangan Banjar Tamennya makadi palo bungkak palo gantung palo wijo palo ramat sarwa sari aban Batara Waswara kita priprayo ngaturan yagya ring jak Ida Batara menawi Ida Batara mirahan kalentanan yagya dicir aja angin ye titiang kautus saking maturan iki pinako jatuh sarene yagya wonten bala muka bala kantung upo karo kelamane bala wijo Nah, Dewa Tamyu. Hari itu buang aturan perang sisa. Loh, mangke kita putiro manino aneh kriangan padat damnya. Wana matikan aku. Oke, ya sampun sekali asal menika pramu semua aturnya. Durus ngeranyem panuruh Dewa Tamyu durus halo-halo.
tampokan terus. Om Swastiastu. Singgih pakulun Ida Brahmana Sidakarya. Titiang saking utara desa, utusan Betara Wisnu. Nah, titiang nentang-nentang tiwas titiang utusan Ida Betara Wisnu. Mulai ngeriku utara desa nentang. Lalu titiang uning katujuan jerewe rawuh kemeriki wenten api urut. Aye, sawire reng pariangan Bale Banjar danginnya kawentenan karya. Punika mawinan betaran titiang angaturaken pala bungkah, pala gantung, pala wijo, muang pala rambat. Tur kejangkepin antuk upekara. Menawi Ida Betara Wisnu wiraman wenten karya riki nika titiang kautus muaturang makta soro kala mungkah kelawan ing kala kantung kenten wit-witen kala ramah utawi upakara kenten. Oh, biar mohon. Ibu nakaturakan para musuh. Oh, emak oksiro umanmu ada. Ruang perjangan wajahnya. Kene sampun sekadi asa punika pramusuk semua atau titiang sane mangkin lurus nganjing ring pariangan palungguh dewat tamu sareng irap lurus. Sukses.
Untuk kemudian aku sampai jalanmu ring di pradesane. Nawok tidiang-tidiang jadi kena kalau namanya nih dewo sane mobusano savanco warna yang nado sarwa tutu tidiang rawu falungu dewa tamu mriki wonten napi tetujon falungu ratu wonten mriki durus. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang Brahmana Sidokaryo. Lah nawok tidiang ratu sesunan tidiang mau taruh dalam Sidokaryo wonten kami. Amron iki caraku niru saking Amron iki caraku itu Sang Siwa saking madyaning desa. Nah tidiang enten Dios tidiang utusan saking Batara Siwa Siwa ring madya to mos tidiang sinten. Tujuan palungo kalatur rawuh mriki wonten napi Tidiang niki pedang ngajeng dinggih paduka Betara wantah jaging aturan saru palo minokadi palemungkah pengkalih palegantung mewah paleramat. Tujuan tidiang mriki jaging aturan sarwa palo palemungkah palewujo palegantung kalawani paleramat nggih payu. Inggih paduka. Nawok tidiang Dewa Tamyu yang sampun sekali asapunika telmaos palungguh Dewa Tamyu tidiang aturang prama suksema sane mangken lurus ngeranjing ring paryangan masyarakat rika lurus. Inggih dumadek sejoy yang pramukawi mau bicara hajang rahayu ring panjang pengayang Sido Mandokaryo Sido Purno Sido Sidanindo sane kaptiang watang sekali apa sapunika lurus. Inggih semua. Sesuwunan tidiang Betara dalam Sidokaryo menawi karya penyenukan sampun sane mewarti tidiang ngaturang prama suksema menawi palungguh ratu sampun nyodya nyingaken penyenukan sane mangke durus mewali palungguh ratu. Sapunika atul terbawa sedurus tidiang jaging kali